Lepo zdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa še z komentatorskega mesta. Tretji krog prve lige Telemach in mirno lahko rečemo tudi derbi tega kroga. V Fazaneriji Mura proti Celju. Dvoboj, ki je v zadnjih letih vselej še malce bolj, bomo rekli, začinjen. Maroša na levo stran, Kavter prekratek, Pucko bo prvi pri žogi, priložnost za Muro in gol! 10. minuta, Mark Strajnar in Mura vodi z 1-0. Ja, govoril sem o tem, če bo Mura prva zadela, potem imamo tekmo, ki bo še bolj zanimiva, kot bi bila sicer, in točno to se je zgodilo. Nino Kavter prekratek, potem pa Pucko v kazenski prostor, Mark Strajnar pa svojim debitantskim golom za črno-bele posoje nogometaš Maribora v tej sezoni Mark Strajnar. In Mura vodi z 1-0. Maroša na Pucka, Kavter prekratek, potem pa prepozen tudi Vuklišević. Je pa potrebno tule izpostaviti, da se je res sjajno znašel Mark Strajnar. Ali je bil tole celo gol s peto, Štubljar prekratek, podajalec torej Pucko, potem pa iznajdljivi Mark Strajnar. Drugega danes znova Denis Popović, kratka kombinacija, Brnić, Menalo. Vendarle do žoge, Vuklišević pa potem Erons, doda Radu Fabrani. Morda celo bolj za levičarja, ampak bomo videli, kaj si bo zdaj izmišljil Luka Bobičanec. Bobičanec, silovito prek vrat, Luka Bobičanec. Sicer Avstrijec, zdaj je Pucko. Pucko do žoge proti Kurežu. Štubljar na koncu vendarle hitrejši. Ti enotni so Celjani absolutno favorit za napredovanje, ampak tudi danes so bili favorit, pa je tudi pokazatelj tega. Mura tekmo dobila z 1. Čestitke za zmago nad prvaki Celjani na domači tekmi. 3 zmage na začetek sezone in prvo mesto v prvi ligi. Sliši se odlično, ampak verjetno se vsi skupaj zavedate, da je sezona še zelo dolga. Ja, hvala za čestitke. Sezona je dolga, seveda mi gledamo tekmo po tekmo. Jaz sem zelo zadovoljen s to zmago, zadovoljen sem s predstavo fantov, dali so vse od sebe. Praktično nismo Celju dovolili, da bi si preigrali resnejšo priložnost. Vedeli smo, da bomo trpeli njihovo posest. Dobro smo se pripravili na tekmo in vesel sem, ker je neko dobro delo, zaenkrat se nam dobro vrača. Vesel sem, da se je vrnilo lepo vzdušje v Fazenerijo in nič, to je sigurno dobra popotnica za naprej. Veliko je bilo govora pred začetkom sezone, spremembe v klubskih pisarnah, tudi sprememba kadra, ampak nekako kljubujete vsemu temu in izkoriščate svoje prednosti in pokažete tisto, kar je najbolj pomembno na zelenici. Jaz moram reči, da mi kot štab in fanti smo skoncentrirani samo na delo na igrišču. Zaenkrat to zgleda v redu, da imamo še rezerve, imamo. Da je kader relativno majhen, v dolgem prvenstvu pridejo kartoni, poškodbe, sigurno potrebujemo ukrepitve, ampak vesel sem, da smo v danem trenutku odigrali 3 dobre tekme. Danes, bom rekel, je čas za veselje, od jutri naprej se začnemo pripravljati na Maribor. Velikokrat govorimo o trenerskem nosu oziroma občutku. Danes si lahko zagotovo nekaj zaslug pripisujete tudi vi za to, da ste Strajnarja dali v začetno 11-terico in zadev je gol. Ja, v redu, včasih zadaneš, včasih ne zadaneš. Seveda, ko ne zadaneš, pol vsak razmišlja, kaj bi bilo, če bi bil nekdo drugi, ampak to je nogomet, kar je meni najbolj pomembno, da vsak igralec, ki dobi priložnost, da res maksimum od sebe in tekme na koncu ne zmaguje prvih 11, ampak zmaguje cela ekipa in mi smo se te 3 kola zmagali kot ekipa. Če bomo tako nadaljevali, bom rekel, nas bo to nagrajevalo. Če se bo začel katerikoli posameznik pač samostojno pa vleči neke svoje osebne interese, to potem ne bo dobro. In dokler bo tako, bo v redu, jaz sem zadovoljen, čestitam fantom, res sem vesel za te 3 točke. Hvala in srečno v nadaljnji sezoni. Najlepša hvala.
Mr. Riera, obviously not the result you wanted today against a really resilient Mura side. They defended really organized. In the second half, you tried with 5 substitutions, a more direct approach, but in the end, the result didn't work. What went wrong today? Okay, first of all, I have to say congratulations to Mura, but I'm thinking of my team, and we did everything bad, with the ball and without the ball, and you cannot win. You don't have chances to win. You're doing everything bad. There was an interesting situation that happened during the game. You also requested a 6th substitution for the head injury. What was that all about? Well, first I have to say that at the half time, if I had 11 substitution, I will change all the team. That was the first. That's what I said to the team at the half time. And what happened with Nemanja is that when it's a kick on the head, then I was thinking that it's an extra substitution. But anyway, it was not on the head; it was on the nose. So nothing. There's another game coming up really fast. The rhythm is strong, so I guess you need to bounce back really fast. I'm guessing you need to be a psychologist during this period as well, more than a coach. We need a big reset, and just I came from the dressing room to them. Of course, we will do all this together. We'll do all this internal, but it's time that everyone takes his responsibilities. His responsibility means with the ball and without the ball, every player needs to know what he has to do. And today I cannot say even one player that did the responsibilities. So if you are not doing the responsibility, then all the players, because sometimes 1, 2, 3 players, they can have a bad day. But when it's all the team, it's impossible to win. Thank you for today and best of luck during the week. Thanks. Thank you. Prvo mesto na lestvici po 3 krogih, verjetno se to sliši zelo dobro. Ja, seveda, napravili smo dobre priprave, ker so pokazali zdaj, ko se ekipa dobro spoznala. Nekaj časa smo meni igralci že duže v Küper, pa to je zdaj, na igrišči se vidi to vse. In premagati prvake pred takšnim vzdušjem, kot je bilo danes na Fazaneriji, je tudi verjetno nekaj posebnega. Seveda, Celje ima svojo kvaliteto, mi smo jih dobro analizirali, dobro smo se pripravili na njih, znali smo, kje imajo slabosti, kje so dobre, pa najlepše je doma zmagati na Fazaneriji. Verjetno ste tudi znali izkoristiti to dejstvo, da ste zelo organizirani in kompaktni v obrambi, izkoristili svoje prednosti in pa izpostavili njihove slabosti. Seveda, ja, mi točno znamo, kaj mora delati igralec, si zaupamo in te to pokazatelj na igrišče. Hvala in srečno na nadaljnji sezoni. Hvala tudi, srečno. Damjan, zagotovo po evropski zaušnici se ni prijetno vrniti v domače prvenstvo in ponovno izgubiti. Imeli ste posest, v drugem polčasu ste igrali nekoliko bolj direktno po vseh menjavah, ki jih je opravil trener, ampak na koncu brez izenačujočega gola in Mursko Soboto zapuščate s porazom. Kaj je bilo na koncu najbolj krivo? Ja, dobro ste rekli, drugi polčas smo začeli igrati bolj direkt. Prvi polčas je bil zelo slab z naše strani. Kakor sem sam videl, nismo si priigrali neki velik priložnosti, res da je bila posest na naši strani. Nimam kaj reči, moramo delati naprej in obrniti to krivuljo v drugo smer. Vedno trenerji in nogometaši govorijo, da je privilegij igrati na 3 oziroma 4 dni, torej med tednom in za konec tedna, pa je morda na začetku sezone to vendarle prevelik napor, da se tudi to pozna potem na rezultatih. Pa mislim, da vsak nogometaš želi igrati na 3 dni, ker vsi vemo, kaj pomeni Evropa, ampak prvo je prvenstvo, ker če v prvenstvu nisi dober oziroma prvi dni tudi Evrope, tako da to mora biti za nas privilegij in vsak dobi priložnost, mora dati vse od sebe. Danes se nam ni šlo, ampak upam, da bo naslednje tekme že boljše. Hvala in srečno na nadaljnji sezoni.